Samachi Chimikuna. Samachik Shimikuna. Yayapagmantami kay pachamanka shamurkani. Kay pachata sakishpami kutin yayapagllamantak tigragrini nirkami. Shinanigpi yachakuqkunaka kashnami nirka. Kunantajka ñamana ima parlukunawan yachachishpa willangichu. Intendinallatamari willangi. Kunantajka tukuy imatapish yachaq kashkatami rikunchik. Pi mana imata tapuqllapitaj tukuyta willangillamari. Chaymantami kantaka Tayta Diosmanta shamushkata krinchik nirkakunami. Chashnanigpi Jesuska kashnami nirka. Kunan chukringichik. Kunanka ñukallata sakishpa kankuna orata hanaqta rina orasmi chayamukun. Ñami chayamushkapish. Shinakaqpipish mana ñukalla kashachu. Ñuka yayaka ñukawanmari. Ñukamanta kushikuchunmi tukuy kaykunataka willani. Kay pachapika llakita apangichikmi. Chashnakaqpipish kay pachataka ñami misharkani. Ñukapish shunguta churaychiklla nirkami. San Juan 16:28 manta 33 kama. Tukuy hintikuna krishkamanta chikan. Kasiglla sumaq kawsaytaka kayta chayta rurashpa hintikunaka paktay tukushkatami yuyankuna. Hintikunaka yuyankunami paykunapaq imashina kaypi kutin allishi tukushpa imapi shuktiyachi tukushpaka kasiglla sumaq kawsayta chari tukushkata. Shuk mushuk alli trabajota paktashpa paypaq llakilla kayta mishashpa paypaq kusa paypaq warmi ama shitashpa richun harkay tukushpa chayta paktashpaka kushi sumaq kawsayta chari tukushkatami yuyankuna. Chasna kikinllapi yuyana, kikin kayta chayta rushkawan, chayshina kawsaymun paktanaka, shuk krichishka llamikan, shinallatik mana Diospak shimi Bibliapi rikuchikushka yachachikushka shinachu. Ashakama kasiglla sumaq kawsayta apamuytukunmi chayta paktaytukungimi. Shinakaqpipi shuk llaki shuk problemataka, Dios munashkamanta karupi ladopi kashpaka mana allichitukungichu, mana kasiglla sumaq kawsayta paktaytukungichu charitukungichu. Shinapish Dios kushanishka, kasiglla sumaq kawsayka chaypimi kikinpaq kan. Kikinka imashina llakitachari apakungi, yallitik sustachik yallitik muspachik shinakaqpipish, shuk sumaq kasiglla shunguka paypi krinamantami shamun. Mandak Diospi tukuy shunguta churashpa paypi shuyashkamanta. Kay kawsaypika tandanakushka krikkunapish, llakikunata problemakunataka charishunmi apashunmi, chaytaka ñami willarka. Apu Jesucristo kaninmi, ñukaka ñami misharkani kay mundo kay pachataka. Shuktak shimikunapika nikunmi, kikin ñuka, pruebaskuna, llakikuna, problemakuna chawpipipish, kasiglla sumaq kawsayta charitukunchikmi. Chika Diosmi ñukanchik huchupi ñukanchik ladopi purin. Ñukanchik Cristo Jesuson apanakuymi, ñukanchik kay mundo kay pachapi imalla ministishkataka kun. Llakikunata problemakunata chimbapuray tukunkapaqpish, hari kanata, alli yachayta, payllatik alliñanta pushanga chinallatak animachinga kushichinga chay llaki punllakunata ñukanchik chimbapuray tukunkapaq. Jesucristomi arinirka kasiglla sumaq kawsayta kunata masnalla paypi krikkunaman. Ñukanchik hawapacha yayaka ñukanchik krishkata rikuchichun imunan. Ñukanchik ministishkakunapaqka paypimi shuyana kanchik paypimi krina kanchik. Chasnami paypaq sumaq kawsayta kushkataka rikuytukushun chaskitukushun ñukanchik kawsaypi. Filipenses 4:6-7 nin ama imatapish charina yuyilla kaychikchu ashtawanpish Tayta Diosta mañakushpaka payman tukuyta willaychik imamantapish Diosta mañashpa paginichik. Chashna ruraqpika Tayta Dioska mana yuyi tukuypaq sumaq kawsaytami kunga. Chay sumaq kawsaymi kankunapaq shungutapish kankunapaq yuyitapish Cristo Jesuspi wakichinga. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, Ashtawan Yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, Pagillata Guyashkamanta.